Raja i posljednji zmaj. Nekada davno, u čarobnom svetu Kumandri, ljudi i zmajevi živjeli su zajedno u miru i slozi. Ali onda su došle drune, bezumna pošast koja se množila i uništavala sve pred sobom, pretvarajući ljude u kamen. Zmajevi su branili čovečanstvo, ali su bili poraženi. Od svih zmajeva samo je moćna Aždaja Zizudatu preostala. Sakrila je svoju ubojitu čaroliju unutar dragulja, pomoću kog je porazila drune, a zatim je nestala. Sada, mnogo godina kasnije, mlada ratnica Raja trebalo bi da postane zaštitnica dragocenog dragulja. Princeza Raja dokazala je ocu da je bila snažna, odvažna ratnica. Zato ju je i odabrao da štiti zmajski dragulj. Pošto više nije bilo zmajeva, Kumandra je već neko vreme bila podeljena u nekoliko zasebnih zemalja: Rep, Kandžu, Kičmu, Srce i Očnjak. Rajin otac, vladar Srca, želeo je da ujedini vođe ostalih zemalja, te ih je okupio u svojoj oblasti. Svi vladari bili su veoma sumnjičavi tokom sastanka. Međutim, princeza Očnjaka Namari došla je da pozdravi Raju. Njih dve su se odmah sprijateljile, a Raja ju je odvela da vidi zmajski dragulj. Bila je ovo ogromna greška, pošto je Namari nameravala da ga ukrade. Došlo je do borbe među plemenima i iznenada dragoceni kamen razbijen je na deliće. U tom trenutku pojavile su se drune. Samo pomoću krhotina zmajskog dragulja plemena bi mogla da se izbore sa mračnim, čudovišnim oblakom. Drune su se umnožile, uništavajući sve pred sobom. Rajin otac dao je jedan od delova dragulja svojoj kćerki i gurnuo je u vodu, samo trenutak pre nego što se pretvorio u kameni kip. Drune su zazirale od vode, a Raja je uspela da umakne. Bila je veoma tužna, ali ipak nije ostala sama. S njom je bio i njen najbolji prijatelj Tuk Tuk, smešna buba mokrica koja je umela da se smota u lopticu. Prošle su mnoge godine od tog dana. Raja i Tuk Tuk su odrasli, a devojka je i dalje tragala za posljednjim zmajem koji je nekada davno porazio drune. Raja je bila veoma uzbuđena. Konačno je osvanuo dan kada će upoznati čuvenu Aždaju Zizu. Međutim, Zizu joj je priznala da nije ona stvorila zmajski dragulj, već je on zasvetleo kada ga je dodirnula. Raja i Zizu su shvatile da bi dragulj postao dovoljno moćan da pobedi drune ako budu uspele da sastave sve njegove delove. Zajedno su se uputile ka pustinskoj zemlji Rep u potrazi za krhotinom, koja bi mogla da Zizu pretvori u ljudsko biće. Aždajino ljudsko obličje bila je devojka duge bele kose. Misija se nastavila, ali je još neko tragao za delovima dragulja. Namari. Vratila se sa vojnicima kako bi pomoću dragulja spasla svoju zemlju. Zizu i Raja bile su brojčano nadjačane i morale su da pobegnu. Također su morale i da budu izuzetno oprezne, jer su svi želeli da se dokopaju blistavih komada zmajskog dragulja. Na primjer, Ongisi, majmunoliki kradljivci s kojima se Raja susrela u Kandži, i njihova lukava i hitra drugarica devojčica. Potraga za delovima zmajskog dragulja bila je dugačka i naporna. Raja i Zizu prošle su kroz različita kraljevstva, usput stičući nove prijatelje. I ne samo Ongise i devojčicu, koji su im postali saveznici, već i Tonga, posljednjeg ratnika iz kraljevstva Kičme. Namari nije odustajala. Pronašla je Raju i savladala je u borbi, ali se Zizu pojavila u svom zmajskom obliku i sprečila je tik pred završni udarac. Aždaja je pogledala pravo u devojku, koja je zanemela, ostavljajući dovoljno vremena da Raja i ostali pobegnu. Zizu je zatražila od Raje da učini nešto nezamislivo. Morala je da veruje Namari. Aždaja je znala da će samo međusobno poverenje moći da ih dovede do pobede. Prisetila se dana kada su ostali zmajevi, njena braća i sestre, poverili Zizu da čuva dragulj. Na kraju, Raja se predomislila i predala Ongisima poklon, koji je u znak pomirenja trebalo da odnesu Namari u kraljevstvo Očnjak. Bio je to način da joj poruči da je trebalo da se bore zajedno, ukoliko žele da sastave sve delove zmajskog dragulja. Međutim, kada su se srele u zemlji Očnjak, obe princeze bile su naoružane. Namari je odapela samostrel, pogodivši Zizu strelom. Posljednji zmaj je nestao, a sa njom i sva voda u zemlji.
Raja se strašno razbesnela i napala na Mari, odlučna da osveti svoju prijateljicu. Međutim, primetila je da se njena družina borila protiv druna, koje su se rasprostranile kraljevstvom Očnjak. Rajina bitka sa Namari nije imala smisla. Morala je da pomogne prijateljima i to odmah. Tong, devojčica i Ongisi upotrebili su delove dragulja kako bi odbili napad druna i spasili žitelje Očnjaka. Međutim, čudovišta su nastavila da se umnožavaju i uskoro su bili opkoljeni. Raja je konačno shvatila šta joj je Zizu govorila. Istinska čarolija dragulja proizilazila je iz poverenja. Zato je odlučila da veruje Namari i predala joj je sve delove zmajskog dragulja, a zatim se zajedno sa svim prijateljima pretvorila u kamen. Namari je konačno odlučila da dokaže da je zaslužila Rajino poverenje. U dubini duše bila je poštena i odana. Spojila je sve delove dragulja i položila dlan na Rajino rame, želeći da ostane s njom sve do kraja. I Namari se lagano pretvarala u kamen, ali čarolija zmajskog dragulja bila je nezaustavljiva. Jačala je i jačala i eksplodirala. Za tren oka drune su bile poražene, raznesene. Raja, njeni prijatelji i Namari, svi su oživeli, a drevni zmajevi, sestre i braća Zizu pojavili su se u bleštavoj svetlosti. Kraljevstva su sada mogla da se ujedine. Mir je zavladao Kumandrom, zahvaljujući Rajinoj hrabrosti. Odvažna ratnica mogla je ponovo da zagrli oca, a Zizu je sve to privrženo posmatrala. Nastupilo je razdoblje mira i poverenja, razdoblje zmajeva.